whatongia hoko. O kuia ia whae he. A Filimone. Nai lama mai pampitonga. Tahine kale neri whananuku. O kua tai whamalo lahi te tikoe. Ko hiri, koe puna mai koe paanga. Tau ponga na te mātou sola kapai. Koe kui, ki whanau koe. Koe whae, ki a Filimone. Au koe ai whamalo lahi te tikoe. Tahine kale neri, me aha ke te koe. Te yo makarita. Ala ke peko to'o pekeu. Koe te hina. Tau sio mata. I fe o fani. Te amo e feo i fefia. Ai family koe ni. Kare meri ko kore whamore more atu. Me aha ke peko e o to'o te o makarita. Ko si o te hina. Na e ofa. I he family, na mo i kanga. Kare meri me aha ke pefa amore more. Ne ongo pe ne si i. Kai tupe mua ke mau whakahapi, ai honga ea. Ai ki family masivane. I kai ke mau hapea. Maro a pita karenei. O toi ai ki. Patangata ewa. Tupu ia koa. Kukori whamore more a kaki muton. Kukori atu ki si mo opuna si o mitanga. E aho. Nemo pelo aho e nia. O whakahiki. O i gai ngata mai. Ka honga pike te aho. Me amai pede aku mau mamata ke masiva si okuni manu ke whakakato ku whatongia. Tuku pe, ke whane mo ai whakaostere ako iti. Si mo puna aku me tangata hape whare poini. Kau tuku hape ke me ahake. Te kio whawhata o kei. Tuke whaka te tata ane mo pe enestiti. Ka urama pe ai. Ki foi maa. Que kapati a kapopongi. Malo fare poini. Koe whakaostere fia fini, koe ki whakarara noa pe, ka koe ki whakamuna ki whamere i he honga ia. Kaika, he neongo, o ki kai hui e toa tahara wenki. He whamaro. Ka o honga ke te a. O wai tu unga kune iai o maalunga ia. E neongo se neha o ta utu. I he ka whananga o ne rasi. Ka kuia e tu unga maalunga. O honga ke te a se ne rama mai. Pete lo. O ko whakamalo lahi. Ko hiko se ofi e loto mamalo, ke hifo ki lalo pa mea tunga malunga. Ki kere au koe piko hiko e tama. Tuku me moa ke aunga ke te au. A ko kore ke te koe. Toa ke pe koe pa ke lawai. To o, a ki tolai wai ulo o peti. He lo na lawai. Si a foi maa. O ki whohana ke lava mai na moia. Atu ai whakamalo lahi ke te ko.
koe aho koe ni ho lava mai. Pea ko le peke a o peti. To ho to lai wapa ke lue mai nema. O ke fuaki ki si o angolo ka ofa. Ka ke ai tia mea ke ni ma. Ka o hounga te ni lava mai. Ne o mopi ko to lai ua. Ka o hounga. Asi ne pununga mai ka nei. A te aroa. Ko fie tofu nana. Ke ki mata koe ni. Kua malola hea tu te ro. Si o lava mai. Ta moi ofa lahi. Ta mehi ki family masiva. Kaina, koe lava ia e whato ni a i he whiafu. Kai ke ahme ai mao ki whamere, ke whakakakato aki, se mau o wha e mau honga ia se o mau lava mai, ka mau tuku pe ki a ato nai. He koe iho tau ngai matawai ke ne whakakato, se o mau tai kakato. Pea i he whainga mare ko ni ko tukuan ke whoha koe ni, ke ne lava mai whaiharea whaka osi, pea maki tau tolu, pea hiri ko ia mea toki, tukuan ke whaifika ke ne whaka osi tau tau. God is good. All the time. I'm going to keep it really short. I did have a speech, but I'm running out of time. My food's getting cold. I don't want to say much, just want to say a big thank you to everyone that came today. All my family and friends that are here today. I really appreciate each and one of you. Taking the time out of your guys' life to come to this little birthday going on over here in Wollongong. I just want to say thank you to everyone that come from far away, from overseas, from Sydney, Melbourne. I want to thank my parents, especially, for this little helping about you and my family. I really appreciate all of you guys, all the work that supported into this. I told my parents I didn't want to have a big 21st, but it was my dad's idea. I thank mom and dad for raising me from since a little kid to the man I am today. I just appreciate everything he's done for me. And my other families that's been there throughout my life. I thank all of you guys. I hope you want to be here for you guys. Just to everyone that came today. I love you, but just love for each and every one of you guys. Amen. Thank you. Sai mo toi paspasi mai toi le ola ya ya tai. Thank you. Ai ka tau a mai ke faus o si e tau fie ai he fie. Right? Ka ko le he dai mini ka ta ki tiche. Ta me be ki fasiko ke ki fulo ko mave. Ka e o ta ko le ki he fai fikau. Ka ta ka lava mai ki mo aki heni. O whake ai be ai homo ofa ke Daniela he fini mo whai ai be ha tau and say a benediction for tonight. Ka mea te au ki moa ke o atueni mo ka tak more be ka pau ka ha kai te au e ku whai whatongia he fini i he whatu pake ka lava ki whakahoko atu e ai whatongia koe no MC ki whia whini. Ka mō whamare e ange au he kei ka pau kai ki lava le lei atu o whiunga pau ho o mou amanaki.
kai ke o ko wata about ofala he te motore fiafini. And before you go home, may God bless you all. I know the pastor is going to say the last benediction for tonight, but I'd like to wish you all the best, especially the birthday boy from myself as an MC for tonight. And please do not drink and drive. And may God bless you as you drive safely home. And for those from overseas, ofa ke tāpua ki motolu e ki homo ta whoki atu ki Amerika, New Zealand, Tonga, Sydney, mea moa wheitu pe mo lava mai ai me ai ke pōni. Kau maha whoki ka Wollongong, and it's so nice to celebrate Daniel's birthday peacefully and in love. God is good? God is good all the time. Thank you, Pastor. Kinoa te tau whakaosi, me osteri te tau hima, pea o piai ka hauku kau ngā aue i e ki, o kui heni. Tā hea mea mau inga, kau tuku e ngai siasko tote, kau ki ai, kau tau hi anga e pā e nofo, e whaka ngā aue i e siasi. Pea osi te koeni e whaki e ngā whakaripa o kore rema e tu sote ai māmunga, mea ngani o ngani he, ke haku o loku whakaosi mahi tau toru i e whiawhini. Mea mawinga taha, koe tau whirofo ofa ni. I loni u ke alu ke lotu, ke alu o lotu, ke tau he merino mo e whirofo ofa ni. Tuku ai ngai ke heia o ngai tui o tau kau ki ai,
mau inga ai tau fe ofo o fami. Ko ai e foto tau mea fa suwe o kore ko ko fine e ta mai hi pa ko fami o se ko ia ane ma ke to ko ki si mea mai pa o se to ka manera e mea me pe ke kato ko ni. Okay, ofa a ho fami. Pe he ke mai ni e mo siati. O lawa mai na fitu ke he o mau inga e tau i o tua ufa ki ho mo kui. Ko ia i nela, ko te toa e mea o fani, o ki ngau e whakapoto aki. Oua na ki ngau e aki ia ke whakataua ai mea e uesia a ho o mau kui. E ko ia e ko kore ka koe, e ke hau o mau atu, ai mea o whakoe ni pe me he katoa i he taimini. Kamonela? Mana tui pe pai e whaala pe me te oferi. Boy, thank you so much. O takutu mega ho tāte kau hiwa, toki mea mai e whaiwhikau o piso pe o whaosi. O tangutu pe kau tau hiwa, ko koe ke ilo hiwa, pia ke hiwa. Ka tau mātuku atu, pa tau mātuku pe i e whewhawhani mo e ofa, a eki ko sisu kalaisi. Ka tau katoe whakataha mai ka whainga o wau i e holo koe ni. Manatu ka koe ki ke tauhi ai whewhawhani. Kai ilo koe au e mahamonga, kai ilo koe au e pentekosi, kai ilo koe au e siriana, kai ilo koe au fitu, kai ilo koe au katolika, ilo koe ka kai ai otu. Malo eki. Hallelujah, Jesus. Oh no lele, pe amo hono, fagafie mali, ae no fo, fagata, pano, ae kainga, oya, iefe ofo. Kau hima, kayo na lele. Wakaiki, malo sisu, no lele. Okay, tayo ka di ko. Pe amo hono, wakafie malie. Ae no fofa kata. Ae kainga, iefe ofo ofan, o tatawia, o kutatawia, o elono, na huinga, ki e ulu aia na e kape, i volie alakapa, i o koe hala, Okutatawia, oelono, mahumina, ihe ulu aia kae kake, iko ihe halakapa, iyo koe hala, kawao enone, peano ifo, kihe kapa hono na hikofu. Praik, e okuhane, koe hahau, ohe amoni. E ahane, koe hahau, na eko. Ie nahi monuna, o sayone. Na eve kauia, esi ola ae moni, ia io, koe moui. Ta e gata, na tohina pe wange,
e okuage, koe aha, koe amoni, koe taika te koe, e ahage, koe aha, una e ko, I e ngahi mau, koe taika te koe sisu, o saione, na e te kauia, e si hama e molu ia io, koe maui. One more time. Totohi wa pea, e pami e whapitai ka koeki, e o kuhake, koe aha, my brother in Christ, koe whapitai keeki, e ahane, koe aha una e ko, I e ngahi mau, koe haiki, o saione, na e vekauia, e si homa e monu ia ino, koe morui, na e ngata. Alotu. Tuo mafka mau tamai tangata mafio me eman. Ma toloin ko e konga ho fana. O mau fafita fa malo ya fana. Ah o ke fa kolo ki ma tolo. E mau fatata mai ai ko family. Ko e ka inga ngai maheni. Mau whai, mau whapapa, whai, mau roto honga ia moni. Koe tau hoi ko me whai, mai Daniela. Te ahoi ni. O sia no tau ataha, matunga e mau iheni e ahoi ni. Ta mai e wani o mau whamalo, koe lau maari e whiwhia. O mau mau e ahoi ni. O mau ngoi o wha. O hina malo ke a ai whakaamu o tāpua ai tamai me whae koe ni I hona whoha ke te lama o ngā ia I ngahi whilaurawa toa pēko na whae I he ahu waki o me ke ahu tāpua tā tamai wani mau kore ki a whiona ke tuki ati ma tole lau mari ko ia ke ma foka ko ki api o ma ngai family e kai ma te ma tolo ai loto hitsia ko e fila hi ati ma ha off ati ma ha fio fa o hange ko ngai o pa ko ma fa no la hange ko ia ko o le a ia te ke I lai ka kai ko kawa ko ai mo tolo ka pa te mo fio fa ia te mo tolo mai to ma wa ma ko le ka fio na ki ka mi ki na mo ta ni la nga ko e ngai mission ngai ka mo ana o hinga no mai ai ke ma ma ni ko ni ke te la wa o ma wa lo ma wa lo fio ma fa ka ka le le ke ni fai ma pe mai video ma ngai ni mo wi to ma to ni ta bina make ai ta mai me fa e ke na lawa o fa ka kato na ngafa o e tau ki to ta ko ke na lawa o ni I to ngai ne mo wi ta bina ma to ko ta pe e fa ma le fa le ke ma o fokat mo ma mai api ma wi ki ma to ngai ba ha lo to ma fua malo ke ngai ta po ko to be mo ta mo ke fa ma to ma ko fa mo mo ke ngai to mo ngai fa la ko fa me ma mo wi ma ko le ke ta be ki ma to ke ma la wa le yang e ka ko le mo ma fa ha e lo to fa mo ke fa na ma ko fa ye ni wa fa Christ amen
Ko e whamanata pe ko tau lotu e whai kumpongi e hawhe taha. Ka taki pe ko ne ospe ko e ni pe tau kiwa hen ke whamiri. O including me as a pastor, mo pisope, e tau whamau nei mea ko whamau. Ave, e iloi, ko taimenu iloi e kau whai kau koe o whai kau a sisu. Pai ke osi pe tata koloa alu, osi pa nofo hoi whamau, ngai mea ke mau, osi ko ia pa tau tuki mātu koe pe. Mo wo ke lotu a pongi pongi. Those of you, te mo ose te mo o pāki, o kanga na ke moi pe ka ia taha pa ke toa i peo heart attack. Mo wo ke lotu, taki moe